Murakoze cyane, reka nongere mfate akanya gato cyane bashimire kandi mbifurize gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Turacyari ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Abantu muri mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, abantu bari mu mujyi wa Kigali, nyamuneka bashuje kandi nongeye kubifuriza gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Abantu munkurikiye muri gitsina gore, nyamuneka mbifurije gushyira imugongo cyangwa se gushyira akera ku bibero. Abantu mwagiriye ibibazo mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda cyangwa se guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, nyamuneka ndabashuje kandi mbifurije gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Hanyuma rero abantu mwese mwaciye muri force mbateye yambo mwese, ariko kandi abantu bari ku butaka butegetswe na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho twateye amatako yacu, aho dukomeje gukurikirana akantu ku kandi kubikomeje kubera kuri ubu butaka, mbateye yambo mwese. Abantu bari ku butaka butegetswe na President Evariste Ndayishimiye ku kibuga cy'imirwano gishyashya, aho tugiye kwerekeza amaso yacu, mbateye yambo mwese, ariko ngira nti bashinga nahe amake. Abantu bari mu gihugu cya Tanzania kirimo kwitegura imirwano ikomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbateye yambo mwese. Ariko kandi abantu bari mu gihugu cya Uganda kwa Kaguta Museveni, uyu nguyu wavuze ko teritwari cyangwa se intara ya Ituri ari agace k'Ubugande, aka gace kagomba gusubira ku butaka bwa Uganda. Ndagira ngo gato masuze kandi bifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana. Ariko kandi abantu bari muri Kenya na wasalimu ikaze mwese, abantu bari bwota amasimbi gato cyane. Ndagira ngo mbabwire ko twinjiye muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane tudatinze, by'umwihariko tugiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byamaze kuzamba, abaturage bamaze kumbwira ibintu bikomeye cyane, tugiye kugenda tubigarukaho kandi mugiye kumva byinshi bikomeye cyane. Ariko kandi bari mudukurikiye, turaza kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka butegetswe na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze kuvuga ko abanyekongo aribo barimo gusenya igihugu cyabo kandi ni nabo bazacyubaka. Amagambo akomeye cyane. Hanyuma rero ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Mwenga, ivumbi ririmo gutumuka. Ubu tuvugana imirwano irimo kubera hafi y'agace bita Kamituga. Ni imirwano twavuga ko yatangiye mu masaha mu gitondo, ariko kandi ni imirwano kandi no ku munsi w'ejo yabaye. Nyamuneka ku itariki ya 13 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, ivumbi ryarimo gutumuka muri teritwari ya Mwenga, by'umwihariko muri sekiteri bita Itombwe, muri groupement bita Bashimukinje. Turaza kwerekeza no muri Kivu y'Amajyaruguru, turaza kwinjira mu mujyi wa Goma, turaza kubabwira ko wazalendo zirimo kwemfiritira gake gake zinjira mu mujyi wa Goma. Ariko kandi uyu mujyi wa Goma urinzwe kuri uru rwego, izi wazalendo zirimo kwinjira zigize abaturage muri uyu mujyi wa Goma zizakora iki? Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wa M23 ineza salambwe mu bya politike, akomeje kuvuga ko abaturage bari mu mujyi wa Goma bagomba gutuza kandi bagakora ibikorwa byabo, avuga ko umutekano uhari kandi uhagije. Nanone kandi Isake, abarwanyi ba M23 bakomeje guhiga FDLR ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Jenoside yatwaye ubuzima bw'abantu byibuze barenga miliyoni. Bari mudukurikiye muri amasaha, no umubare munini cyane cyangwa se no umubare mwinshi, biraterwa nuko wabivuga, ariko kandi bari mudukurikiye muri amasaha miliyoni irenga, ni abantu benshi. Hanyuma rero ndagira ngo tubanze turebere hamwe eske bimeze bite mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marc-Ndadaye. Andi makuru akomeye cyane nuko kino kibuga cy'indege cyitiriwe Marc-Ndadaye mu buryo budasubirwaho cyamaze kunigwa. Hanyuma rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Jean Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arimo gusaba u Rwanda gukuraho ubwirinzi. Nako kandi perezida w'u Burundi nawe arimo gusaba abarwanyi ba M23 intare zasarambwe gukuraho ubwirinzi. Ubu bwirinzi bw'abarwanyi ba M23 bwamaze kuniga bimwe bya nyabyo umujyi wa Bujumbura. Ushobora kuba uri Bujumbura ariko ntumenye ibyo ari byo kubera ko uri umuturage cyangwa se uri umusivile, ariko abasirikare bo barabizi. Nyandikira hasi muri comment nimba uri umusirikare umbwira uti bwana munyamakuru ibyo bintu uvuga ni ukuri cyangwa se si ukuri, biraterwa n'uko ubizi. Ngiye maze kuvugana n'umwe mu bakozi bakora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, turavugana kandi baradukurikira. Bamaze kutubwira ko by'umwihariko indege zirimo kuhagwa zirimo kugenda zigabanyuka kubera n'umutekano mukeya uri hafi y'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Marikuru. Izi ndege by'umwihariko usibye no kuhagwa, abagenzi cyangwa se abagomba kuza gukora ibikorwa byabo mu Burundi bafite ubwoba yuko abarwanyi ba M23 bashobora kugaba ibitero hano ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marikuru. Hanyuma rero nagira ngo gato tugendane ijambo ku ijambo, ngiye kubumvisha amwe mu magambo akomeye cyane. Ushobora kuba warayumvishe ariko kandi n'aka kanya ukayumva. Uze kunyemerera unyandikire hasi muri comment umbwire ngo uvuze ukuri n'uyu. Ndagira ngo nyamuneka umbwire ngo turakumva 5 kwa 5 nkukurikiye ndaha ngaha, uvuze ukuri n'uyu. Ndagira ngo utange comment ivuga gutyo, uvuze ukuri n'uyu nguyu. Ndagira ngo gato tubanze twumve aya magambo. Tugiye kumva amwe mu magambo y'abakuru b'ibihugu by'umwihariko. Umwe araba ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, undi muraza kumva amagambo ya perezida Evariste Ndayishimiye, muraza kumva. Hanyuma unyandikire hasi muri comment umbwire ngo bwana munyamakuru uvuze ukuri n'uyu nguyu. Ikaze. Karumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha. Iyo abari batsi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe. Karumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha. Ibyo mujya mwumva hirya no hino bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya. Ajya genda haraguze asenge akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Niko byagenda. Icyiza rero nuko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera umurongo birenga turabihorera. Sibyo? Rero ndagira ngo mugende mutanga ibitekerezo nk'uko nari maze kubabwira, mugende munyandikira hasi muri comment mumbwira muti birumvikana uvuze ukuri n'uyu, biraterwa weho nuko ubyumva cyangwa se uko ubibona. Hanyuma rero igihugu cy'Ubufaransa, Denmark, Ubwongereza, Ubutaliyane, Ububirigi, abangaba bavuze ko abarwanyi ba M23 intare zasarambwe bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko babivuze.
bamaze kuvuga ko kuba abarwanyi ba M23 barafashe uyu mujyi wa Uvira ariko sari komeye. Ariko kandi nubwo bino bihugu birimo kubivuga, u Rwanda rubihakana kandi rugatanga n'ibimenyetso, rurimo rurasaba ibimenyetso bifatika yuko u Rwanda rufasha abarwanyi ba M23 intare zasaramwe. Ariko kandi tukiri aho ngaho, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze gutangaza ko abanyekongo nibo barimo gusenya igihugu kandi nibo bazacyubaka. Mwani magambo asobanuraga ko abarwanyi ba M23 intare zasaramwe nibo barimo kugenda barasa ibibombe mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa remezo bigasenyuka kandi ni nabo bazongera kubyubaka. Hanyuma rero ibyo bintu rero binyuranye n'amagambo arimo gutangazwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ariko kandi birasa nkaho abakuru b'ibihugu by'umwihariko yaba perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo barimo kuvuga barimo kugenda banyuranamo cyangwa se binyuraguranamo. Ndagira ngo kandi gato cyane bane mudukurikiye muri amasaha, ndagira ngo mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuzamba, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuzamba. Ndagira ngo mbabwire ko abarwanyi ba M23 intare zasaramwe ubu tuvugana, intumwa z'u Burundi zagiye gusaba abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi ba M23 babimanye, ese bimeze bite, byagenze bite? Ndagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana ku mipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi cyaharunze ingabo. Ni mu gihe kandi ubu tuvugana ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi naho harunzwe ingabo. Bisa nkaho igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara hagati ya M23 intare zasaramwe ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ariko kandi nimba wumvishe amagambo by'umwihariko abakuru b'ibihugu bavuze, ndagira ngo unyandikire hasi muri comment umbwire uti eske ninde witeguye ubu tuvugana. Hanyuma rero ndagira ngo kandi gato munyemerere gato mbanze nsome ku mazi ubundi ngaruke babwira byinshi bikomeye cyane, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba yaba mu bice bya Kamituga, ndetse ngaruka no kuri aya magambo akomeje kugenda avugwa hano mu karere kibiaga bigari. Ndagaruka ku basesenguzi, ariko kandi by'umwihariko ndaza kwibanda ku ikarita ya politike irimo gucangirwa hano ku butaka bw'akarere kibiaga bigari cyangwa se mu burasirazuba bwa Afurika. Ikaze mwese. Murakoze cyane bane mwese mudukurikiye muri aya masaha, umuntu wese ukidukurikiye kugera kuri uyu munota reka mushimire kandi mbikuye ku mutima Imana yo mu ijuru imumpere umugisha. Hanyuma rero reka turambure aya makuru, ariko kandi tuyatangire ku kibuga cy'imirwano gishyashya ahagiye kubura imirwano ikomeye cyane, kandi ibyo abaturage bashaka nuko mu gihugu cy'u Burundi urugamba rwatangira upfa agapfa ukira agakira. Ni bamwe mu baturage by'umwihariko batuye mu gihugu cy'u Burundi twaganiriye, bamwe mu bo twaganiriye bambwiye bati amahera arimo kubura kandi ibyo kurya n'ibyo kunywa nabyo birimo kubura. Ati izuba ryaracanye. Ariko kandi bana mudukurikiye muri amasaha rero reka tubanze twinjire neza mu murwa mukuru wa Bujumbura. Mu murwa mukuru wa Bujumbura ibintu bikomeje kuzamba. Hari bamwe mu bashinzwe cyangwa se abo mu nzego z'umutekano babandi twita abashinzwe ubutasi barimo kugenda urugo ku rugo, inzu ku nzu, ariko kandi barimo kureba umuntu ku muntu. Hanyuma rero uwo bakeka barimo kumufata bagahita bajya kumufunga. Ariko kandi birimo gukekwa ko abarwanyi ba M23 bashobora kuba barinjiye muri uyu mujyi rwihishwa, bakaba baratangiye kugenda bawinjiramo gake gake kugira ngo igisirikare cy'u Burundi igihe kizongera kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 intare zasaramwe by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira ruzahite rwambikana imbere rwagati mu mujyi wa Bujumbura. Ese koko abarwanyi ba M23 intare zasaramwe baba barinjiye muri uyu mujyi? Bamwe bati abarwanyi ba M23 ntuzabakinishe, ntubazi, aba bagabo bararenze cyane kandi bashobora kuba barinjiyemo koko bategereje ko Perezida Ivuye yakongera kwataka Uvira.
hanyuma rero reka tubitega amaso turebe uko bimeze. nge ntabwo nabihamya yuko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe baba barinjiye muri uyu mujyi wa Bujumbura. Bamwe bati none kubera iki kibuga cy'indege cya Bujumbura kimeze nk'ikiri ferme cyangwa se kimeze nk'igifunze, aho aba bagabo ntabwo baba barinjiyemo bakaba barimo kugifungisha telekomande. Bamwe bati aba barwanyi ba M23 bararenze. Abasesenguzi bose barimo kuvuga bati aba bagabo bararenze. Hanyuma rero wenda navuye cyangwa se mvuye kuri ibyo ngibyo, reka ngaruke ku makuru akomeye cyane by'umwihariko ya hano imbere mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage barimo kumbwira ko ibiciro byongereye kandi nta hantu bafite ho guhungira, ariko kandi biravugwa ko bamwe mu baturage bagiye batandukanye barimo kugenda bafungwa. Abaturage bari mu myigaragambyo mu mwaka wa 2015 benshi bakatiwe igihano cya burundu kwibera muri gereza ubuzima bwabo bwose. Hari bamwe tugenda tuvugana by'umwihariko bakambwira bati nyamuneka abana bacu bari mu myigaragambyo babakatiye burundu. Ubwo bamwe bafunzwe imyaka 7 irihiritse kuva mu mwaka wa 2018 2015 imyaka 10 irihiritse. Ariko kandi twari dutegereje ko uwo bita General Bunyoni uyu nguyu afungurwa bigendanye n'abagenerali bari bamusabiye imbabazi. Perezida wa Repubulika y'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye yavuze ko uyu mugabo rwose agomba guhera muri gereza. Ati afite ibyaha bikomeye cyane, harimo gusuzugura ibendera cyangwa se idarapo ry'igihugu, harimo gusuzugura umukuru w'igihugu, gucura umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho ndetse no gukora kudeta, gukorana n'abarwanya igihugu. Uyu mugabo arashinjwa ibyaha bikomeye cyane. Ariko kandi twibukiranye ko uyu mugabo ni umwe mu bagize uruhare mu guhangana n'igihugu cyangwa se mu guhangana n'igisirikare cya leta, ni umwe mu badede yandi magambo. Hanyuma rero reka tuve mu gihugu cy'u Burundi ahubwo twerekeze by'umwihariko ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ngira ngo bari mudukurikiye mugende mutanga ibitekerezo kuri ya magambo mwumvishe, yaba aya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ndetse n'amagambo yavuzwe na Perezida w'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye Son Excellence. Ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo kuva ku munsi w'ejo tariki ya 13 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ahitwa za Gipopo umujyi munini wa sekteri ya Itobwe muri groupement ya Bashimukinje mu misozi miremire ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Amakuru rero arimo kugera hano ku isimi ryacu aragaragaza ko ahangaha za Gipupu ibiturika bikomeje kumvikana. Ni mu gihe kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP Mouvement Révolutionnaire d'Unité du Peuple, abangabo badoginze berekeza hano za Gipupu muri teritwari ya Mwenga, baragenda bagaba ibitero bikomeye cyane. Ese kubera iki bagabye ibitero bikomeye cyane ahangaha? Amakuru y'ingenzi, amakuru nabashiye kumenya nuko abarwanyi ba M23 barimo gusunika cyangwa se barimo gushorera ingabo z'u Burundi kugira ngo bazerekeze mu gice by'umwihariko cya Uvira, nibiba ngombwa babahereze inzira batahe iwabo. Ariko kandi Leta na Colonel Buringoma yavuze ko nta musirikare w'umurundi ugomba guhabwa imbabazi hano ku butaka bwa Kongo. Yavuze ko abangaba barimo koherezwa ku butaka bwa Kongo kandi bazi ukuri. Ati mwakagombye kwinjira ku butaka bwa Kongo mukihagera ubayoboye ndetse namwe mukiripotinga aho kurwana natwe. Hanyuma rero yavuze ko nta musirikare n'umwe ugomba gusubirayo. Murabyumva, ntago ndi buvuge byinshi bikomeye cyane. Yaravuze ati uzajya yinjira ku butaka bwa Kongo mujye mumufotora inyuma, ariko imbere ntago muzongera kuhabona.
ati azajya asubira ku butaka bw'u Burundi ari muri serikeye. Ari n'amagambo ya Leta Koloneli Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare cya M23 intare za Sarambwe, Leta Koloneli Wiringoma. Hanyuma rero amakuru akomeye cyane arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aragaragaza ko agace bita Gipuputombe kamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga ko mu midugudu ya Gipupu hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane, ariko kandi kuva ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ahangaha habaye imirwano ikomeye cyane. Nako kandi usibye aho hantu mu mujyi wa Uvira abarwanyi ba M23 batangiye umukwabo inzu ku nzu, barimo guhiga wazalendo zihishe mu mazu ndetse na FDR. Ariko kandi Leta ya Kinshasa yavuze ko abarwanyi ba M23 barimo gufata abaturage hano mu mujyi wa Uvira babita wazalendo. Hanyuma rero amwe mu makuru akomeye cyane ngiye nakwihera y'imvaho, kubera ko ibi bintu turimo kubikurikirana 5 kuri 5. Wazalendo zanze guhunga, zivuga ko zo zizarwana mpaka zigaruriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero ngira ngo amwe mu makuru akomeye cyane nabagejejeho, nabumvishije cyangwa se nabagejejeho amakuru cyangwa se amagambo yatangajwe na General Makanaki. Uyu ni wazalendo ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ni general uyoboye wazalendo. Yavuze ko we n'abandi ba generali harimo General Ngoma Nzito, General Nyerere, General ndetse abagenerali bose muzi bavuze ko bagomba guhangana n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. By'umwihariko ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye ko, cyangwa se mu gitondo mu makuru yacu nababwiye ko wazalendo ubwazo zatoye abayobozi ku rwego rw'igihugu, aho ibintu byamaze gukomera cyane. Chef wabo yavuze ko bagomba gukora igishoboka cyose. Yasabye Leta ya Kinshasa yuko bo bagomba guca hasi infantry, hanyuma indege mu kirere bakazibona. Hanyuma rero ni mu gihe kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bo ubwabo bamaze kubaka ibikorwa by'ubwirinzi, bamaze kugura ibikoresho cyangwa se ibikoresho bizibira indege iyo ari yo yose. Ngira ngo nabibabwiye uburyo ki ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mariko Ndadaye bimeze. Isimbi ryacu ni ubwa mbere tuvuze kuri ibi bintu, ariko kandi mwitonde gato. Abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bakomeje guhangana ku buryo bukomeye. Ariko kandi mu mujyi wa Uvira ngira ngo abarwanyi ba M23 bamaze gufata uyu mujyi. Ni mu gihe kandi igihugu cy'Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ububirigi, Ubutaliyani, Denmark, Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamuneka aba barimo gusaba abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe kuva mu mujyi wa Uvira vuba na bwangu, ibintu bitari byaba nabi. Hanyuma rero ndagira ngo turebere hamwe, ese aba bagabo barava muri uyu mujyi wa Uvira, ese kubera iki uyu mujyi wa Uvira barimo kuvuga ngo bawuvemo? Hanyuma rero ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngira ngo bisa nkaho byibagiranye cyangwa se bisa nkaho byacecetse. Aka kanya gahunda ihari ni ukuva mu mujyi wa Uvira. Uhagarariye akanama k'umutekano mu gihugu cy'u Burundi we arasaba ko babaha uburenganzira ubundi bakataka igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero igihugu cy'Ububirigi, amwe mu makuru akomeye cyane namaze kumenya, igihugu cy'Ububirigi gikomeje kurunda intwaro ku butaka bw'u Burundi. Hanyuma rero igihugu cy'Ububirigi kiravuga ko umuntu wese uzabangamira inyungu z'igihugu cya azabiryozwa. Hanyuma rero amwe mu makuru akomeye cyane kandi nabashe kumenya,
nuko igihugu cy'Ububiligi gifata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igice cya kabiri cyangwa se nk'igice kiri mu gihugu cy'Ububiligi. Bandi magambo, igihugu cy'Ububiligi gifata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'intara yacyo. Bandi magambo, cyangwa se igihugu cy'Ububiligi gifata igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'agace kari ku gihugu cy'Ububiligi. Rero akaba ariyo mpamvu bantu mudukurikiye muri amasaha, nimba abantu wenda cyangwa se abakuru kuri nge cyangwa se abazi ibigendanye n'amateka, nuko iki gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi byose intandaro bivugwa ko ari igihugu cy'Ububiligi cyabigizemo uruhare. Impamvu niyi, amakuru aravuga ko igihugu cy'Ububiligi nicyo cyazanye ibigendanye n'amoko hano mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero aka kanya bikavugwa ko ubutaka bwavuye ku butaka bw'u Rwanda bukerekeza ku butaka bwa Kongo ari igihugu cy'Ububiligi cyabigizemo uruhare. Ubutaka bwavuye ku butaka bw'u Rwanda bukerekeza ku gihugu cy'u Burundi, ni igihugu cy'Ububiligi cyabigizemo uruhare. Ngira ngo wenda muraza kunyandikira hasi muri comment mumbwire wenda nge sinzi amateka cyane, ariko nkurikirana akantu ku kandi. Ese kandi nubwo bimeze gutya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushinja u Rwanda kuba ari rwo nyirabayazana y'imirwano irimo kubera mu karere k'ibiaga bigari, byamaze kugaragara ko igihugu cy'Ububiligi aricyo kirimo kwenyegeza ibigendanye n'imirwano hano mu karere k'ibiaga bigari. Ariko kandi ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kuvuga ku Bubiligi, kubera ko Ububiligi nibwo buhagarariye OTAN cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Hanyuma rero bari mudukurikiye muri amasaha, Ububiligi nyamuneka Ububiligi nibwo burimo kwenyegeza imirwano irimo kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe imirwano yakagombye kuba yararangiye, igihugu cy'Ububiligi cyo kirimo gukomeza cyohereza intwaro ndetse kinajya inama mu bigendanye na gisirikare. Hanyuma rero umudepite wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguje ko mu minsi 18 iri imbere wazalendo zizaba zinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Depite Willy Bishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za wazalendo yatangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zishubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bari mudukurikiye muri amasaha, ngira ngo mwumvishe amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yavuze, ngira ngo mwayumvishe. Hanyuma izi wazalendo zirimo kuvuga ko zigiye kuza ku butaka bw'u Rwanda, sinzi uko bizagenda. Uyu mudepite kandi uhagarariye teritwari ya Warikare akabarizwa mu ihuriro rya Union Sacrée pour la Nation riyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko uwo mugambi kuwa gatandatu tariki ya 13 kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Mashusho ye yagaragaye agaragaza ko wazalendo zigiye kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Bari mudukurikiye muri amasaha, reka nsoreze ahangaha, namwe mu bitekerezo munyandikire hasi muri comment. Ubwo bamwe hari abagiye kumbwira bati nibaze ni karibu. Mu mashusho rero yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati, uyu munsi turi imitwe 50 ibaze buri mutwe utanze abagabo 50 bari seriye. Murumva twaba tungana dute? Operasiyo y'uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. Iyo niyo misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, twavuga ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Bishiki yavuze ko uwo ari umukono
ari umukoro abanyekongo bose ndetse n'abakunzi ba Kongo bagomba kwiyemeza, yaba abanyamerika cyangwa se abashinwa, abafaransa, abadage, ababiligi, twese tugomba gukorera hamwe, tuzakora igishoboka cyose. Ni mu gihe kandi umuhungu wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana, uwo bita Luc Habyarimana, uyu nguyu arimo gukorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Ariko kandi uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda, abanyarwanda bari muri Uvira, Rubero, Masisi, Goma nta yandi mahitamo bazagira usibye kumanika amaboko. Uyu kandi yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo gutanga ibikoresho bihagije nk'umugabo w'ikirenga wa Wazalendo. Hanyuma ati Wazalendo tuzaca iyo ku butaka, indege namwe turashaka yuko zizaca mu kirere, kandi murasabwa gukoresha ibitero by'indege, indege nyinshi mu kirere, bahanure hanyuma baruhe. Bana mudukurikiye muri amasaha, reka mbashimire kandi bifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana, babwira ngo tuze gusubira mu makuru yacu ya mu gitondo. Asantene sana. Saa 11:40 tuze kubonana, cyangwa se bitarenze saa 12 tuze kubonana mu makuru yacu ya mu gitondo, yaba ku isano ryacu ndetse no ku isimbi ryacu. Asantene sana.